kwamba ndio wakati tutasimama kwenye madhabahu hii. Tunaleta shukrani zetu kwa mchungaji pamoja na baraza ya kanisa kwa kutupa mwaliko hii ya kusimama kwenye madhabahu hii. Mungu wenu atubariki sana. Nashukuru sana kwa mwaliko. Wacha nilete pia shukrani zangu kwa wengu zetu ambao wamehudhuria maombi. Mmejitahidi sana, Mungu awazidishie. Lakini pia nilete shukrani pia kwa mwalimu wetu wa jana, ametubariki sana, na Mungu pia ambariki. Kwa wale wasionifahamia kwa majina, katika jina Pastor Blaise, niko baba, nina mke na watoto watatu. Mungu ametubariki. Sasa tunakuwa tunaongoza maono ambayo yanasema nguvu ya maombi. Ni pale ambapo Mungu ametupatia kulea watu wa Mungu. Nataka niongee kitu kidogo mbele, nitasoma Biblia kwa sababu nataka nipate nafasi ya kufundisha. Unajua, siku zote kwa maisha yako usiwahi sahau nafasi ambapo umekutana na nguvu za Mungu. Zote hata Mungu anakuinua, usiwahi ukasahau nafasi ambapo umekutana na Mungu. Unajua, nguvu ya Daudi ni kwa sababu Daudi kila wakati alipokutana na vita, Daudi alikuwa na nguvu ya kupigana na Sauli, lakini Daudi ya kupigana na Sauli. Kitu moja Daudi alikuwa anafanya, akiona Sauli amesimama, Daudi alikuwa anakimbia nafasi ambapo baba yake aliyempaka mafuta na kuwaka. Biblia inasema kwamba Daudi alipokuwa amekutana shida, alikuwa anakimbia Rama. Juu ya nini Daudi alikuwa anakimbia Rama? Ni paske Daudi alijua kwamba